Yes, ladies and gentlemen, namwe abadukurikiye muherereye hose mu mpande z'igihugu cy'u Rwanda, reka tubanze tubasuhuze kabisa, tubifuriza ibihe byiza muri uyu mwaka wa 2025. Nk'ibisanzwe rero iyi ni The Public Sport. The Public Sport, umuyoboro mwiza cyane ugenda ubagezaho amakuru agiye atandukanye, yabagenda avugwa hano mu gihugu cy'u Rwanda mu bijyanye na football, niho tuba turi kabisa gatanu kuri gatanu. Ubwo rero twaba tugiye kugaruka muri inyamukandagira mu kibuga cy'ikasi mitutu, ariko by'umwihariko reka tubanze muri equipe ya Rayon Sport, equipe y'igikundiro Murera, igikundiro igikaka igikanu cy'imfizi. Harimo amakuru menshi agiye atandukanye, harimo ibyo bya president Twagirayezu Tade utari kugenda avugwa rumwe, ndetse avugana rumwe na bandi bayobozi basangiye kuyobora ikipe ya Rayon Sport. Harimo kandi ibijyanye na recruitment, amatransfer agiye atandukanye ari kugenda avugwa muri equipe ya Rayon Sport, nabyo turaza kuba tubigarukaho. Reka rero tubanze dusuhuze cyane abaherereye mu mpande mu gice cy'amajyaruguru, dusuhuriza abari mu majyepfo, abari urasirazuba ni burengerazuba na diaspora nyarwanda, namwe ntitubibagiwe, turabazirikana hano kuri The Public Sport. Reka twanzike rero twinjire muri Murera. Ikipe ya Rayon Sport murabizi ko yamaze gusinyisha umusore w'umurundi, umusore w'umushinga ntahe, Musore Prince. Yitwa Musore Prince, ni umusore ukina gatatu cyangwa se kabiri, ni umusore ukina neza cyane rwose, umusore wagiye yigaragaza mu mikino igiye itandukanye, ku buryo yaba ekipe yakinagamo mu gihugu cy'u Burundi yazaga mu bakinnyi beza bagize shampiyona nziza cyane hara mu gihugu cy'u Burundi. Ni umusore wagiye ukora udusha dutandukanye, ni umusore wagiye atanga ama assist menshi ku buryo byamuheshaga kuba yaba umukinnyi w'igitangazo. Uwo Musore Prince rero yamaze kuba yasinyira ikipe ya Rayon Sport, asinya imyaka ibiri akinira ikipe ya Rayon Sport. Wakwibaza ngo ese uyu mukinnyi yasinye gute, iyi deal ye yagenze gute, nizihe saga ziri kugenda ziba muri ekipe ya Rayon Sport nyuma y'iyi recruitment y'uyu musore witwa Musore Prince? Reka tubigarukeho rero. Uyu Musore Prince rero yasinye imyaka ibiri muri ekipe ya Rayon Sport. Amafaranga ayishurwa na president w'ikipe ya Rayon Sport Twagirayezu Tade. Twagirayezu Tade niwe waje kwishura amafaranga ayishyuwe uyu musore waturutse muri ekipe y'u Burundi, aho yaramaze kuba asinya imyaka ibiri. Nk'ibisanzwe ikipe ya Rayon Sport uburyo igenda ikora ama recruitment, murabona ko ibifite abakire benshi bagiye batandukanye. Ubwo habamo kugenda buri wese ashaka umukinnyi, ubonye umukinnyi niba ari Gacinya Chance Denis akagenda akamuzana, akavuga amafaranga akamwishyura, niba ari Prosper akagenda akamuzana, niba ari Muvunyi Paul nawe akagenda akazana umukinnyi, hanyuma bakagenda bakora bavuga amafaranga babaguze bakabasinyisha, uwikoze mu ikofe nta kibazo, hanyuma bakazasigara bishyuza muri rusange ikipe ya Rayon Sport. Nuko kuvuga ngo rero muri ubwo buryo iyo systeme niho bagenda bakura icyo twakwita wenda nk'injyawuro cyangwa se uburyo bwo kugenda bagavura muri abo bakinnyi, icyo bita amakomisiyo, hanyuma rero ama ekipe bakazasigara babyishyuza ekipe ya Rayon Sport muri rusange. Uyu president w'ikipe ya Rayon Sport rero Twagirayezu Tade akimara gusinyisha umusore Prince, byateje impagarara, byateje intugunda nyinshi zikomeye cyane muri ekipe ya Rayon Sport. Nubwo bagiye babihishahisha ntibize kugaragara inyuma, ariko imbere habaga hari saga ziteye ubwoba. Bamwe mu bayobozi bagenda bibaza bati ese uyu mukinnyi asinyate, avuye he, azanwe nande, ageze muri Rayon Sport gute? Ibintu biza kuba ibibazo bikomeye cyane, ariho rero batangiye guhagarika ikijyanye no kuba bakongera gukomeza kurokirita abakinnyi, kuko bari bagikomeje n'urugendo rwo gushakisha amafaranga, aho bagiye badiringa mu buryo bukomeye cyane na Skol n'uruganda rwa Skol, aho bifuzaga ko Skol yaterurira rimwe amafaranga y'amezi 4 ikayabahereza, ikabakubita miliyoni 100 zikabafasha muri recruitment, hanyuma bakajya ku isoko ry'igura n'igurisha, amafaranga bayafite barambika ku meza. Ubwo rero izo mpaka zo kuvuga ngo ninde uzanye umukinnyi, amuzanye ate, asinyate, bigenze bite,
urumva ko buri wese abavuga ati ngende nzano wanjye nanjye niba ari miliyoni 5 nzikubite nanjye ngende nzano wanjye, ugasanga nyine ibintu n'urujya n'uruza ugasanga ibintu n'urujya n'uruza. Ubwumvikane rero ni buke cyane. Aba bayobozi bandi bari muri equipe ya Rayon Sport baravuga bati Twagirayezu Tade igikombe cya shampiyona warakibuze, igikombe cy'amahoro urakibuze. Mu by'ukuri ibyo twijeje abareyo twinjira muri equipe ya Rayon Sport byose bibaye fair, biraferinze. None hagiye kuba hakorwa iki? Inama y'ikitaraganya uwitwa Muvunyi Paul yamaze kuba atangira guhamagaza inama y'ikitaraganya. Ntituramenya umunsi iyo nama iza kubiri bubereho, ariko ni inama ikomeye cyane iza kuvamo imyanzuro ikakaye iza guturuka muri iyo nama, ku buryo abareyo rwose mushobora gutungurwa mubonye uwitwa Twagirayezu Tade bamweguje akava kuyobora ikipe ya Rayon Sport, akava ku buperezida, aho bari kugenda batekereza ko mu gihe Twagirayezu Tade yaba avuye ku buyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport, uwitwa Muvunyi Paul yahita akaba agahita aza kuyibyimba. Murabizi ko yamaze gusinyisha umusore w'umurundi, umusore w'umushinga ntahe, Musore Prince. Yitwa Musore Prince, ni umusore ukina 3 cyangwa se 2. Ni umusore ukina neza cyane rwose, umusore wagiye yigaragaza mu mikino igiye itandukanye, ku buryo yaba equipe yakinagamo mu gihugu cy'u Burundi yazaga mu bakinnyi beza bagize shampiyona nziza cyane hara mu gihugu cy'u Burundi. Ni umusore wagiye ukora udusha dutandukanye, ni umusore wagiye atanga ama assist menshi ku buryo byamuheshaga kuba yaba umukinnyi w'igitangazo. Uwo Musore Prince rero yamaze kuba yasinyira ikipe ya Rayon Sport, asinya imyaka 2 akinira ikipe ya Rayon Sport. Wakwibaza ngo ese uyu mukinnyi yasinye gute, iyi deal ye yagenze gute, nizihe saga ziri kugenda ziba muri equipe ya Rayon Sport nyuma y'iyi recruitment y'uyu musore witwa Musore Prince? Reka tubigarukeho rero. Uyu Musore Prince rero yasinye imyaka 2 muri equipe ya Rayon Sport. Amafaranga ayishurwa na president w'ikipe ya Rayon Sport Twagirayezu Tade. Twagirayezu Tade niwe waje kwishura amafaranga ayishyuwe uyu musore waturutse muri equipe y'u Burundi, aho yaramaze kuba asinya imyaka 2. Nk'ibisanzwe ikipe ya Rayon Sport uburyo igenda ikora ama recruitment, murabona ko ibifite abakire benshi bagiye batandukanye. Ubwo habamo kugenda buri wese ashaka umukinnyi, ubonye umukinnyi niba ari Gacinya Chance Denis akagenda akamuzana akavuga amafaranga akamwishyura, niba ari Prosper akagenda akamuzana, niba ari Muvunyi Paul nawe akagenda akazana umukinnyi, hanyuma bakagenda bakora bavuga amafaranga babaguze bakabasinyisha.